Tiga minanyi Paulo di Tito. Tiga minanyi Paulo di Tito. Nikasano rakwafat-fatek. Ya kerana si Paulo ko. Alam-lam sinanyi amataduto. Anyi pamnekanyi Yes Kristoa lifu-lifu no ciri-ciring na. Unanyi pamnekan yaken ya natofuyin yaken mapait so ununedano ni pamnekan na tawo ni amataduto. Umano yung di Yesu. So paluluan ko sira kapakata ng daranado nanawunano yatamo irarale. Pipi pangayan naranano nanawo ayam ipakakaptaso tumayo nung ikapeno palta. Mano yung ni panchina ituro na jatan no kajina pa mga mawugan so karawan. Ta si amatadutura na abu kalalasana. So pili mga no akmansang si chay kwaya. Uri ko pangurayan do ngaranani amataduto. Nito mohuijaken milyamang no akmansang nanawuna. Ta iyara na mapataradang jatan do tingato. Kui pitigami imo mo Tito. Imura na do tararalayani amataduto kamano yung akmakoy anak. Inawi no si ituro na jimo ni amataduto. Akani Yes Kristo. Pangangarilawan na. Kano ikapiya no ununod mo. Ta si Yes Kristo rana mapataradang jatan do tingato. Niverad ko imo do kedita. Apong suno kakwa. Ta pakapusan mo pawo jita pa nipakapus avare. Kapamnek mo pa do peichi lilian naso tumalamurong no kyokai atawo. Akmanso minachirin ko jimo no kakwa pa. Tumalamurong rana no kyokai abwa tao karatan na. Asawo kaangangana. Ananak na mamimishira umano yung di Yesu. Abwa tao iraragat da sira no tawa kamiring daso chiring no inyapwanda. Tawo mano yung yamagap so farena ni amataduto. Yato malamurong no kyokai abuwo karatana. Ta iyara na di mapagamasunagem. Ja uya-uyagen. Di mapifareso kayup na susaki. Di mamakbak so tawo. Di mangamkam so nyerpino icata tawo na. Isaray nawo kapanawo tawo na so tawo. Isaray nawo kapanyidong na so tawo. Aprata nawo ununad na. Kapiya na no ichichirawat na. Akmi margang wo ununad na. Adin na laso nakanakam. Pangurayan nawo mano yung nanawo. Apoji amataduto. Ta uriwo ipakananawo naso amraralani Yesu atawo. Akano mga lalas aji mga nuano yung atawo. Tayaru utawa yaji mga no yung. Aya mapirafo-rafo so chiringda. Umalalas do mano yung nanawo. Dayi panchiwo beken atawo do yutay. Amyong kado katawo-tawo. Di mo mamiyapya sirawo akman siyang atawa mayriryakan. Ta sirara na da naknak manwo da ka pangamkam so nyerpido icata tawo da. So na ikarura na no tawo do pikapakapagayan na nipikaragat no malas nanawo da. Amienso ni panchino asaka menakem atawodo kedite nukakwa. Manyirang William siramami minwo tawodo kedite. Ya mga lalas. Suda ikate manginanawa.
yati malma syira. Dakakanso yada naknakman. Ya buat tahu kalalasan nano ciring na. Am uriwo jimu anyegi nyira iwuya. Ta uriwo ikano yung no nakenakam daji amata duto. Aka jeda nganoy ngando ya malas a kafafatanen dano tawodo yotai. Akano yoko dano ji ngano yung do nanawunani amata duto. Tawoji may paragso ununod atawam abo maragat dira kanakananda. Am umiraratan aji manarale atawam abo atawo asa kaparida apya. Mangido nakenakamda kano ununada ji macipayok. U akmarana sang atawam u ciri-ciring daam akme maciano yung ji amata duto. Am u aktukto daam uriwo umalalas dia. So ikano yung da paciuyan na ni amata duto. Duka jeda ngangapanso nanawon na. So ikabuatano apya fare ape farayinda.